suživot, poštovanje, integracija. Prostor crkve u Rosenheimu u kojem se čuva tradicija Bosne i Hercegovine. Djeca koja čuvaju svoj korijen daleko od domovine i roditelji koji su svojoj djeci sačuvali taj korijen. Jer integracija ne predstavlja brisanje identiteta, a identitet, porijeklo i domovina se mogu razumjeti i poštovati ako ih predstavimo u pravom svjetlu i približimo njihove ljepote različitosti ljudima otvorenih srca i očiju. Baš tako radi ova omladina. Šetaju nanulice na nogama mladih djevojaka, pletenice im vire ispod čistih šamija, crvene usne kriju bijele zube i osmijehe. Lepršaju dimije na bavarskom vjetru. Momci ponosno drže jeleke, stoje u šalvarama, pa nakrivje fesove kao da nose najskuplje zlatne krune. Ponos je to bosanski. Crven fesić nano, crven fesić voj nanice. Ja ću prvo od najveće. Jesi ti ovdje najveća? Da. Jesi? Pa vidim ja. Jesi najpričljivija? Da. Puno voliš da pričaš? Da. A kako nam se zoveš? Hana. Hana, tako lijepo ime imaš. Da. Odakle nam dolaziš? Od Bosne. Od Bosne. A jel voliš Bosnu? Da. Puno. Šta najviše voliš od Bosne? Ne znam još. Jel voliš hranu? I volim. Šta najviše voliš da jediš? Slatko ili slano? Jel voliš pitu, ćevape? Pit. Pitu? Da. A jel voliš da igraš? Da. Jel ti igraš ovdje? Da. Jel dugo igraš? Ne dugo. Ali super igraš. Da. Jel bilo teško da naučiš? Ne. Nije? Nije. Baš si brzo naučila. Jel imaš ovdje drugarice? Da. Puno drugarica. Da. Hvala ti puno. A hoćeš nekoga da pozdraviš? Ne. Nikoga? A roditelje, na primjer, drugarice? Da. Koga ćeš pozdraviti? Moja mama. Mamu. Kako se mama zove? Amra. Amra. Evo, mašimo Amri i pozdravljamo Amru. Dobro, idemo dalje do druge najveće ovdje. Kako nam se ti zoveš? Lamija. Lamija. Odakle nam ti dolaziš? Iz Bosne. Odakle iz Bosne? Kako se zove? Zaboravila. Zaboravila? Tuzla. Tuzla, pa ti si moja komšinica. Da. Baš mi je drago. I je li ti lijepo ovdje? Da. A gdje smo mi danas? Šta je ovo ovdje sve? Gdje smo mi danas? Šta vi ovdje radite? Folklor. Folklor, jel ti voliš da igraš? Da. Šta najviše voliš da igraš? Volim kad igramo nešto novo radimo, tu ja volim. A baš si mi lijepa. Da. Hoćeš li ti nekog pozdraviti? Ne. Nikoga? Ne. Nećeš ni roditelje? Pa i nisu mi tu roditelje. A nisu tu? Ne. Dobro. Onda ćemo mahnuti drugaricama i svima koji te poznaju, ok? Evo, mašemo. Dobro. Kako nam se ti zoveš? Adna. Adna. Odakle nam ti dolaziš? Iz Bosne. Odakle iz Bosne? Tuzle. I ti iz Tuzle. Pa ovdje je puno iz Tuzle. I gdje smo mi danas ovdje? Na folkloru. I jel voliš da budeš ovdje? Šta ti se najviše sviđa? Da mi imamo drugarice. Dobro. I jel s drugaricama pričaš na bosanski jezik ili na njemački? Ili oboje? Oboje. Oboje. A jel voliš i pričaš bosanski jezik isto? Da. Super. A što ti najviše voliš od Bosne? Ili iz Bosne?
Muziku, hranu. Hranu. Što najviše voliš da jedeš? Sve. Sve. Tako je najbolje. Hoćeš ti nekog da pozdraviš? Kaži. Moju mamu. Tvoju mamu. Još nekoga? To je to? Ok. Evo, mašimo mami. Kako nam se ti zoveš? Najla. Najla, odakle nam ti dolaziš? Iz Bosne. Odakle? Iz Sarajeva. Sarajevo, baš lijepo, glavni grad naše domovine. Je li ti lijepo ovdje? Da. Zašto si ti ovdje? Zašto dolaziš na folklor? Pa zbog to tradicije i muzika je lijepa. I što najviše voliš iz Bosne? Hrana. Hranu. Šta? Ćevape. I ja ih volim. Ićemo zajedno na ćevape ako Bog da. Hoćeš nam ti nekog pozdraviti? Da, mamo i babo. Mama i babo su, kako se zovu? Daniela i Selvir. Evo, pozdravljamo tvog mamu i babu. Hvala ti. Kako nam se ti zoveš? Sajra. Sajra, baš lijepo ime. Odakle nam ti dolaziš? Iz Bosne. Iz Bosne, iz? Sarajeva. I ti si iz Sarajeva? Ovdje se sve ono Tuzla, Sarajevo. Dobro, šta se tebi ovdje sviđa, zašto ti ovdje dolaziš? Pa volim da plešem, volim muziku i volim Mevlidu. I Mevlidu voliš? A hoćeš nam reći za ove koji ne znaju ko je Mevlida? Naša trenerica. Je Mevlida dobra? Da. Jel vas pazi? Da. Jel vas svašta naučila? Da. A šta svašta? Osim igre, šta vas je još naučila? Da budemo fere i da plešemo. Ja. Jel priča samo na bosanskom ili na njemačkom? Pa sa drugarcima pričam više na njemačkom, a sa Mevlidom bosanski. Aha, znači Mevlida forsira bosanski. Jel ti drago zbog toga? Da. Jel učiš tako bolje bosanski? Da. Super. Hoćeš ti nekog da pozdraviš? Da, moju mamu i mog babu i mog brata. Dobro. Hoćeš nam reći kako se zovu? Babo mi se zove Anes, mama mi se zove Elma i brat mi se zove Daris. Evo, pozdravljamo i njih i mašemo im. Hvala ti. Kako nam se ti zoveš? Ajna. Ajna, odakle nam ti dolaziš? Iz Kaknja. Iz Kaknja. Mi smo do sad imali kakanj, ali ima vas iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Ja. I zašto si ti ovdje? Šta ti se najviše sviđa? Naravno, druženje i kulturu više, učiti više o kulturi našoj. I jesam naučila nešto više ovdje? Jesam. I vrlo je važno da je ne zaboravimo. Bravo, tradiciju. slažem se s tobom. Je li ima nešto što bi izdvojila, šta ti voliš iz Bosne i Hercegovine? Jelo, kulturu i naravno folklor. I jel predstavljaš svojim prijateljima, Njemcima i drugim nacijama, Ja. religijama? Ja. I oduševljeni su uvijek. Jel? I jel dolazi na vaše nastupe? Možda nekad i na probe da dođu, zašto ne? Dolazi. I Svi. kakva je povratna informacija, feedback, šta kažu? Da su oduševljeni i nešto je, pogotovo za Njemce, nešto novo. I imaš li ti nekoga da nam pozdraviš? Mamu, svog brata i oca. Dobro, kako se zovu? Mama Rabija, Nedžad i Ajdin. Evo, mašemo i njima, pozdravljamo i njih. I tu su. Hvala ti. Kako nam se ti zoveš? Ja se isto Samo ćemo zovem se okrenuti malo gore da nam se bolje vidiš. Ja se isto zovem Ajna. I ti si Ajna? Da. Imate imenjakinje ovdje, baš lijepo. I odakle nam ti dolaziš? Iz Bosne, iz Gornjeg Vakfa. Lijepo. I jel voliš da ideš u Gornji Vakuf? Da. Jel ovdje nađeš neki mali dio Gornjeg Vakufa Bosne i Hercegovine kad si ovdje? Da. Jel ti lijepo? Da. Šta najviše voliš? Da imam društvo. I Jel ti važno da imaš društvo iz svoje domovine, tako reći? pa, Iz Bosne i Hercegovine? Da. Jest. I zbog jezika, i zbog kulture, i zbog Ja. svega. Jesi ponosna na Bosnu i Hercegovinu? Jesam. I trudiš se to predstaviti i ovdje Jest. svojim prijateljima i Njemcima. Hoćeš nam ti nekog pozdraviti? Hoću mamu, tatu i mog brata. Kako se oni zovu? Mama mi se zove Alma, tata mi se zove Irhad i brat mi se zove Edvin. Baš mi je drago. Evo, mašimo im, pozdravljamo ih i hvala ti puno. Najpite samo za put. Ena nam ima tremu, Enu poznajem od prije, pa malo ćemo da razbijemo tremu prvo. Ja već rekao kako se ti zoveš, Ena, jel tako? Odakle nam ti dolaziš? Iz Lukavca. Dobro. I zašto si ovdje? Pa zato je da naučim našu kulturu i naše, plesove i I jesi ponosna što si ovdje? Jesi ponosna što si iz Bosne i Hercegovine? naravno.
I što ti najviše voliš iz Bosne i Hercegovine? Pa volim našu kulturu, jela i Dobro. A jel ti imaš nešto što bi izdvojilo ovdje što voliš? pa... Osim što ste naučili da plešete, jeste još nešto naučili ovdje? Pa da, kako se trebamo ponašati, da budemo da imamo respekta. Da. Bravo, hvala ti puno. Hoćeš nam ti pozdraviti nekoga? Hoću pozdraviti mamu, babu, brata i nanu i djeda. Hoćeš nam reći kako se svi zovu, da ih sve pozdravimo zajedno? Mama se zove Irma, babo se zove Demir, brat mi se zove Eman, a nana mi se zove Mirzeta, a druga nana mi se zove Nana Hedija. I djed mi se zove djed Ešef, a drugi djed mi se zove Munip. Evo, sve ih pozdravljamo i selamimo. Hoćeš nam još malo pokazati zastavu koju držiš cijelo vrijeme? Evo, dođi ovamo da je raširimo. Ko? Evo. I hoćeš nam ti još jednom reći gdje se danas nalazimo? Na folkloru BKD Rosenheim. Hvala vam svima. Selam alaikum. Alaikum selam. Kako nam se ti zoveš? Hana. Hana, drago mi je. Odakle nam dolaziš? Iz Sazina, Bosne i Hercegovine. Iz Sazina. I zašto si ti danas ovdje? Ja sam u ovom kudu već 3 godine, skoro 4. Krenula sam prvenstveno iz želje da krenem s folklorom. Dok sam živjela u Sazinu, bila sam 15 godina u Bosni, sam odrasla. U našem nigdje blizu nije bilo folklora, tako da čim sam došla ovdje čula da imamo folklor udruženje, pomislila sam zašto ne isprobati. Jer sam uvijek imala želju, jer su moji stariji brat i sestra išli, a ja nisam. Tako da sam imala želju, jednostavno kad sam čula da ovdje postoji folklorsko udruženje koje je bosansko, htjela sam se pridružiti. I došla sam samo random početak u septembru jednom i jako mi se svidjelo i od sam ostala. I čula sam koliko imaš godina? 21. I čula sam da si ovdje najstariji član. Tako je, 30. I ti si ovdje, znači, zadovoljna, sretna, ispunjavate u stvari Naravno. ovo što se ovdje dešava. Ispunjavamo, naravno, naše druženje, naše igre, sjela koja obavljamo, sjela na koja idemo, uvijek se upoznajemo s novim ljudima, tako da to me jako ispunjava. A prijateljstava čula sam ima, je li bilo nekih veza, vezica ovdje? Nije još. Dobro. Možete biti nekad. Još ima puno udruženja koje nismo upoznali, tako da može se desiti. Dobro. Ima li nešto što bi ti poručila našoj omladini, mladim ljudima koji su ovdje u inostranstvu, koji su dijaspora, kako da ih god nazovemo? Poručila bi da svi dođu, svi stariji iz Rosenheima i naravno okoline Rosenheima, da svi dođu, da nam se pridruže, da ne budem više najstarija, da bude dosta njih stariji uz mene, jer je ostalom u drugim kudovima tako, ima puno više omladine koji su stariji, kod nas je to nekako malo iza, ali nadam se da će posle ovoga neko nam se pridružiti. Šta je ono što tebi najviše fali iz Bosne i Hercegovine? Definitivno mi fali moja šira familija koja je još uvijek dole, zbog koje jako redovno i često idem, da se posjetimo, da se vidimo. Naša ta familijarna druženja koja smo nekad obavljali, to mi dosta fali, međutim nas idemo onako da to držimo sve zajedno. Naravno fali mi moj grad, mjesto gdje sam odrastala, moja škola koju isto posjetim jako često i tako neke stvari jednostavno kojima sam odrastala. A rekla si da si 15 godina bila u Bosni? Tako je. I kako si se navikla kad si sa 15 godina došla u Njemačku? Pa iskreno došla sam samo s ciljem školovanja, tako da nije mi bilo toliko teško naviknuti se, nisam ni došla samo da tražim prijatelje i te ostale stvari. Te stvari su nekako došle postepeno nakon toga, naravno udruženja, naš temat koji isto idem, tako nekako prijatelji jednostavno dolaze, ali sam prvobitno došla zbog školovanja, što sam i ispunila i idem od septembra kako da dalje. I iako si mlada, pretpostavljam ambiciozna, imaš i ciljeve, jesi li ispunjena i zadovoljna svojim životom ovdje, jel se možeš zamisliti ovdje cijeli svoj život? Naravno, mogu se zamisliti cijeli život. Isto kad me ljudi pitaju da li bi se vratila, naravno nekako dušom bi se vratila, ali što se tiče mog života trenutno ovdje, iskreno ne bi. Ostala bi tu jer sam tu nekako ispunjena, ima puno naših ljudi s kojima se družimo, ali naravno i ostali nacija isto s kojima se družimo, tako da definitivno čitav život bi ostala ovdje. Do penzije, možda nekad kasnije. Lijepo je to čuti. I ima li nekog koga bi željela pozdraviti? Možda svoju porodicu, dole u Bosni i ovdje. I sve naše članove kuda. Hvala ti puno. Nema na čemu. Selam alaikum. Alaikum selam. Vi ste ovdje jedna fina grupica, je li to i prijateljstvo neko ili je... Jeste. Družite se sve četvoro? Ja. Super. Kako nam se ti zoveš? Ja sam Nail. Nail. Odakle nam dolaziš? Ja sam iz Sazina. Iz Sazina. I kako ti se sviđa ovdje? Pa fino je. Imam društvo, folklor, lijepo je ovdje. Kažeš nisi rođen u Njemačkoj? Nisam. Koliko dugo si u Njemačkoj? Nekih 6 godina otprilike. 6 godina. I? Pa fino je.
Naviknut? Jesam. Sam sa roditeljima ovdje? Sa roditeljima sam ovdje. Sa roditeljima. Zašto si u folkloru? Folkloru sam zbog društva i da predstavljam tradiciju malo Bosne i Hercegovine. Jesi ponosan na Bosnu i Hercegovinu? Jesam. Šta najviše voliš? Najviše volim narod i kulturu Bosne i Hercegovine. Šta bi izdvojio iz te naše kulture što ti je najljepše, najdraže? Priroda, narod, hrana, na primjer. I jel to tako i predstavljaš i ovdje? Ja. I šta kažu tvoji prijatelji? Pa pitaju uvijek kakva je hrana i šta se jede. Jesi već vodio nekoga u Bosnu i Hercegovinu? Pa nisam ja tačno, ali jesu moji roditelji. I? Pa svidao se im, tima gostima. Dobro. Da pitamo tebe kako nam se ti zoveš? Ja sam Ema I ti nam dolaziš iz Sazina. I jesi ti ovdje rođena? Jesam. Jesi? Ja. I koliko si vezana za Njemačku, koliko za Bosnu i Hercegovinu? Više sam vezana za Bosnu nego zato što volim Bosnu. Da. Šta najviše voliš? Volim prirodu, slobodu, narod, familiju. Da. I zašto si ti u folkloru? Zato što volim naučiti nove korake, volim društvo, volim nastupati. Jesi zadovoljna sa Mevlidom? Jesam, naravno da jesam. Moramo malo Mevlidu spomenuti, jel tako? Tako. Šta ste od Mevlide još naučili? Osim koraka i folklora. Kako se nosi nošnja, Je li ima neki poseban način da se nošnja nosi? Ili misliš na oblačenje gdje šta ide? gdje šta stoji. Aha. Mislila sam malo i na stav i na držanje u nošnji. A Jel da, drugačije? mora se kulturno nositi, mora se kulturno ponašati, ne smije se hodati. Jel se drugačije osjećaš kad si u nošnji i kad si u normalnoj odjeći? Da, nosim nošnju sa ponosom, volim je nositi i pokazati šta nosim na sebi. I jesu li tvoji prijatelji Nijemci već vidjeli kako izgleda naša nošnja? Jesu. I kako Moja je? prijateljica rekla je da je dobro, da joj fino izgleda na meni. I jesi ti već vodila nekoga u Bosnu i Hercegovinu? Nisam isto, ali isto moja mama, njezine kolege. Ali nikad nije kasno, tako? Nikad nije kasno. Hvala ti puno. I hoćeš ti nekog pozdraviti? Hoću Amara Ramić. On će znati ko je. Da. Hvala ti puno. Ništa. Tebe nisam pitala, hoćeš nekoga pozdraviti? Roditelji, mamu i babu. Dobro, hvala ti. Kako nam se ti zoveš? Ajla, Ajla, odakle nam ti dolaziš? iz Brčkog. Iz Brčkog. I kako ti se sviđa Njemačka naspram Bosne? Pa Bosna je opet nešto drugo, Bosna je domovina. Ne može se uporediti sa Njemačkom. I šta najviše voliš iz Bosne i Hercegovine? Pa najviše volim s familijom dole da providim vrijeme, hranu, slobodu isto kako je Ema rekla. I tako. A jel se trudiš sad sa svojim društvom ovdje da napraviš tako nešto kao ta naša druženja, taj Pa čef? ja ljude uz folklor sam isto dosta naših drugarica našla i društva i tu to ispunjavamo. Većinom imam društva što je iz Bosne. I šta si ti ovdje najviše naučila osim koraka i folklora? Pa i ko osobu. Tako da sam ja uz male noge uzrasla i dosta toga naučila kako treba se Kako je ponašati. sa jezikom? Jesi i prije folklora dobro govorila bosanski jezik ili ti se ovdje još poboljšalo i popravilo? Pa je poboljšalo se ovdje zato što sam ja rođena u Sloveniji. Prije živjela u Sloveniji, onda kad sam vam došla, tu sam ovdje došla onda u folklor i tu sam počela onda i bosanski da pričam. I jesi li sretna u folkloru? Jesam, naravno. Imaš nekoga ti da pozdraviš? Isto roditelji, familiju. Hvala ti puno. Hvala i vama. Kako nam se ti zoveš? Sumeja, Sumeja, odakle nam ti dolaziš? Koliko godina imaš? 18. 18, tek punoljetna. I zašto si ti ovdje? Zato što volim da se družim sa prijateljima, zato što ja sam imam bosansko društvo i ovdje se mogu s njima naći i volim tradiciju, zato što me i mama volila tradiciju i zato volim da dolazim na folklor. A šta najviše voliš iz naše tradicije? Da li je to nošnja, da li je to naša tradicionalna hrana? Hrana. Hrana. Prvo hrana, pa onda sve drugo, tako? I kako je kod tebe za nošnju? Evo, pričali smo s njom da se drugačije malo osjeća u nošnji nego u normalnoj odjeći, jel? Je li kod tebe tako? Jest. Mislim da kad si u nošnji da se ljepše osjećaš zato što prikazuješ Bosnu i Hercegovinu i mi živimo u Njemačkoj i zato je lijepo da nosiš nošnju i da pokažeš odakle si.
Hoćeš li nam ti nekoga pozdraviti? Sestru. Sestru. Tvoja sestra će znati ko je to, hvala ti puno. Ima li nešto što biste vi kao 4 prijatelja poručili našoj omladini koja živi u Njemačkoj generalno, ne mora biti u Rosenheimu? Šta je bitno za naše ljude u dijaspori? Da se ne zaboravi odakle se. Dobro. Još neko? I da se druže između. I ovako i ko folklor i sve, da se nauči džeste, šta ste. Da se ne zaboravi naša tradicija i naš korijen. Hvala vam puno. Ništa, hvala vam. Selam alaikum. Alaikum selam. Kako nam se ti zoveš? Imana. Imana, a ti? Mohamed. Drago mi je. Prvo da upitam za tvoju nošnju. Tvoja nošnja je malo drugačija, nekako smo navikli da kulturno-umjetnička društva nosi one svilene dimije, bijelu bluzu i jeleče, kažeš naravno, a tvoja nošnja je nekako drugačija. Nekako me podsjeća na one naše bosanske stare njene. Zašto je to tako? Pa mi u našem kudu igramo muslimanske igre iz cijele Bosne i Hercegovine i zbog toga imamo različite nošnje iz svakih dijelova Bosne i Hercegovine. I jel ti znaš konkretno nošnja koja je na tebi? Odakle je ona? Na meni je kat i oni se nose kad se igraju seoske igre. Dobro, hvala ti puno. Vratit ćemo se tebi još. Da prijeđemo na tebe. Ti, u kakvoj si nam ti narodnoj nošnji? Pa naravno u bosačkoj. I jesi li ponosan na to? Pa jesam. A možeš li nam reći šta u suštini znači ovo BKD Rosenheim? BKD znači bošnjačko kulturno društvo i igramo muslimanske narodne igre? Ja, narodne igre i ja. To je to. Odakle nam ti dolaziš iz Bosne i Hercegovine? Ja sam iz Bosanske Otoke, blizu Bihaća. Dobro. I koliko dugo si u Njemačkoj? Si rođen ovdje ili? Nisam, već sam ovdje 6 godina i rođen sam u Bosni. I šta ti se više sviđa, Njemačka ili Bosna i Hercegovina ili je tu naravno. Bosna? Bosna je bliže srcu, je li tako? Pa da. Šta ti najviše voliš iz Bosne i Hercegovine? Pa svoju slobodu, prirodu, prijatelje, tako. Dobro. Je li ima još nešto što bih htjeli da podijelite s nama? Šta još ovdje radite? Osim što igrate folklor, šta je ovdje još ono što vas privlači? Što volite ovdje? Druženje. Dobro. Jako se često družimo, što između nas, što sa drugim kudovima. Stvaramo nova prijateljstva. Tako. I jel nastupate samo u Rosenheimu, samo u Njemačkoj ili idete u neke druge zemlje također? Pa do sada smo samo bili u Njemačkoj i jednom bili smo u Sloveniji. Super, odlično. Da bude, ako Bog da prilike, Austrija isto. Ja. Da bude, ako Bog da prilike, da nastupate po cijelom svijetu. Ako Bog da. I evo, možda vidi neka druga kulturno-umjetnička društva, pa što da ne da se spojite. Hvala vam puno. Jel imate nekoga vi da pozdravite, poselamite? Svoju familiju ja volio posalamiti. Ja, to je to. Hvala vam puno. Kako nam se vi zovete? Evo, krenut ćemo od tebe. Ja sam Amila. Amila? Ja sam Sajra. Sajra? Ja sam Lela. Lela? A ja sam Neira. Drago mi je. Odakle nam ti dolaziš iz Bosne i Hercegovine? Ja sam iz Bosanske Krupe. Dobro. I koliko dugo si u Njemačkoj? Od 2018. godine. I kako ti se sviđa Njemačka u poređenju sa Bosnom i Hercegovinom? Pa na početku mi je bilo teško jer čitava familija mi je u Bosni i teško mi se bilo privići, ali ima već 2 godine nekako mi je lakše biti ovdje nego dole, jer ovdje imam i svoje prijatelje i društvo. Preko folklora sam upoznala dosta prijateljica i ovdje mi je sada lijepo. Dobro, hvala ti puno. A zašto si nam ti danas ovdje, odnosno u kulturno-umjetničkom društvu? Moj brat je prvi plesao ovdje u ovom društvu, pa me mama onda natjerala da isto ovdje plešem i svidjelo mi se i da, pa sam ostala. Znači, toliko je lijepo da si ipak ostala ovdje. I sad si sretno zadovoljna? Da, puno. I šta si ovdje naučila osim plesa, osim igre? Pričat bosanski, mislim, znala sam pričat bosanski, ali naučila sam još bolje pričat i da. Komunicirate, znači, pretežno na bosanskom jeziku, što je lijepo. Čuvate našu tradiciju, kulturu. Da. Hvala ti puno. Odakle nam ti dolaziš? Sanski most. Sanski most. I kako se tebi sviđa ovdje u folkloru? Pa prelijepo je. Šta ti se najviše sviđa? Da se družimo, nastupi. To je to. Dobro. Ima li nešto što bi izdvojila iz Bosne i Hercegovine što najviše voliš? Hrana. Hrana. Jesi rođena ovdje ili si? Jesam. Jesi. Ti si nam baš onda pokazatelj. Ako si ti rođena ovdje, kažeš da je Bosni i Hercegovini hrana super, onda je tako. Ima li nekog koga bi ti pozdravila? Moju majku. Dobro.
A koga bi ti pozdravila? Isto moju majku iz Bosne. Majke su vjerovatno ponosne. Bez vjerovatno, sigurno su ponosne na vas. Hvala vam puno. Odakle nam ti dolaziš? Ja dolazim iz Lukavca. Kako se tebi sviđa ovdje? Prelijepo mi, sviđa mi se što možemo našu kulturu da plešemo, da se družimo sa prijateljima i da naučimo više o Bosni. Na što si najviše ponosna kad se spomene Bosna i Hercegovina i kad nekome kažeš da si ti Bosanka? Na što si najviše ponosna? Prelijepe smo cure. Aha. Da. I muški naravno isto, ali mi smo nešto posebno cure. Da. Slažem se s tobom. Da. Kao Bosanka moram da se složim. I iskreno da kažem, ja kad sam ušla, kad sam vas ugledala sve i prokomentarisala sam, rekla sam vam, sve ste ljepša od ljepše, hvala Bogu. I hvala vam što ste danas ovdje i hvala vam i od mene u ime svih nas Bosanaca i Hercegovaca što čuvate našu tradiciju i kulturu i što nas predstavljate na jedan ovako lijep način. Hvala. Hvala vama.
Selam alaikum, dragi Hanume, rekla bih. Meni je barem ponos da kažem Hanuma. Pored mene stoji Mevlida, ona je trenerica ovog kulturno-umjetničkog društva, je li tako? Jeste. Mevlida, hoćete nam se kratko predstaviti? Evo, Mevlida Delić, ja 17 godina vodim ovo udruženje i evo zadnjih 2 godine vodim i ovu ekipu žena koji je samo jedan dio večeras ovdje tu s nama. Dobro. I šta radite vi, ta ekipa žena? Kako je došlo do toga da se vi skupite? Trenirala se li tako samo djecu? Jeste. Pa to je bila ideja prvenstveno da malo podržimo još djecu i financijski i radom i jednostavno da bude udruženje jače, bolje i naravno da imaju priliku i žene da nauče ono što žele. Neke žele da nauče recimo samo igrati kolo, ali neke baš žele profesionalno da nauče jer su se zaljubile gledajući djecu kako oni to rade. Mevlida, u razgovoru malo prije sa tvojim divnim Hanumama smo saznala da si jedino ti rođena u Njemačkoj, je li tako? Jeste, ja sam ovdje rođena. I ti si ta koja je pokrenula kulturno-umjetničko društvo bošnjačko u Njemačkoj, a rođena si ovdje. Kako si došla na tu ideju i zašto? Pa da vam otkrijem, ja sam bila 5-6 godina u Bosni kao dijete. Otac je rahmetli htio da idem tamo u školu i tako sam upoznala folklor s tim da sam u školi ga učila i učili smo sve igre od Slovenije pa do Makedonije. Ali naravno srce me uvijek vuklo za muslimanske igre, za bošnjačke igre i onda smo, evo, mislim tako smo krenuli pomalo pa smo se edukovali, išli na seminare i tako smo došli do toga što sad danas radimo. A reci mi, Mevlida, je li teže trenirati djecu ili Hanume? O, Boga mi, to je teško pitanje. Jel smije iskreno odgovoriti? Ja samo iskreno govorim. Dobro. Meni je zadovoljstvo i sa djecom rad, a zadovoljstvo mi je i sa ženama rad. Zato što mi radimo, kako da kažem, kad s njima treniram ujedno i ja s njima zajedno. Znači mi radimo tipa malo da se rastežemo, malo pripreme, sportski, rekreativno i plus uz to te korake. Tako da je nama stvarno interesantan trening i bude 2 sata, ali svaka sekunda se iskoristi i sve do kraja kažemo, vrijeme je da mi završimo, a ne bi još šta reći. To je znak. To je znak. Mevlida, hvala ti puno. Mi ćemo nastaviti dalje sa intervjuom između mene, tebe i Mersihe. Važi. A da tebe pitam kako nam se ti zoveš? Ja se zovem Elvedina Alić. I odakle nam ti iz Bosne i Hercegovine dolaziš? Ja dolazim od Gračanice. Od Gračanice. I koliko dugo si član ovdje? Pa dugo sam. Sad nisam ni brojala, ali dug niz godina i odustajala sam i vraćala se, ali dugo sam. Čim si se vratila, znači? Možda 15 godina. Pa 15 godina? Pa otprilike tako. Je li to skoro od samog početka, jel? Pa moram reći da je Elvedina izgledala uvijek tako mladoliko i onda je ona sa curicama, kad su tek počele, kad smo osnovali biti udruženje, njena su djeca išla, ali djeca su tad bila još mala, pa je ona igrala sa curama i onda poslije, kad su već cure prirasle, onda je se ona povukla i sad je bilo drago da smo pokrenuli žene, folklornu grupu, tako da i ona se ponovo vratila. To je u biti to. To je razlog. A jel djeca još uvijek treniraju ovdje, ili su djeca već odrasla? Da. I zašto svoju djecu šalješ u kulturno-umjetničko društvo? Pa šaljem zbog tog što mislim da je folklor jedno označenje identiteta, našeg identiteta, na primjer, naših ljudi, naših korijena, pogotovo nama ovdje u dijaspori, spajanje. Čuli ste djecu kako, na primjer, govori iz različitih mjesta, ali ipak zajedno. I mislim da je to nam ovdje jako bitno i važno da imamo. Ja bih rekla da je ovo jedna mala Bosna i Hercegovina u jednom. Baš tako. Jer ja sam ovdje i naučila te korake. U Bosni sam bila i uvijek se to vježbalo negdje po nekim mjesecima, ne tako lijepim, nedovoljno materijala. I onda nekako tada to se meni nije sviđalo. Na primjer, i nastupi. Onda kad sam ovdje došla, kad sam začula harmoniku na jednom Straßenfestu, što se zovu ovdje Švabe, jedan fest njihov, onda sam rekla, pa ja to moram naučiti. I svaka ti čast. I onda sam htjela da i moja djeca isto tako znaju. I djeca su, vjerovatno si prenijela taj ponos na svoju djecu. Baš. Drago mi, hvala ti puno. Hvala i vam. Kako nam se ti zoveš? Jasmina.
Jasmina, odakle nam dolaziš? Oj. Ovako, ja sam rođena u Rijeci. I ovdje sam već, u Njemačkoj sam već 20 godina, a na folklor sam već 2 godine. Kako je se pokrenulo ovo sa ženama i ja sam počela da treniram. Međutim, moja curica dolazi i ja sam htjela da moja curica počne i da dođe. Upravo to zajedništvo i to sve, jeli, da se ne zaboravi to naše i da nauči i zbog jezika i zbog svega i tradicija i ovako i onako, da. Naravno, jer ja mislim koliko god mi kod kuće pričali bosanski jezik, djeca ipak idu u školu koja se uči na njemačkom jeziku i djeca su sklona tome da više pričaju njemački jezik. A jeste, još posebno koja su rođena ovdje, nekako i više, ali ovdje kroz ovaj folklor i to zajedništvo i to sve i naš jezik i to sve da to nekako ne zaborave jednostavno. Je li to isti razlog iz kojeg si ti ovdje član? Pa je naše druženje, naše žena koje normalno je jako lijepo uvijek ovdje i ovdje dolaziti. Drago mi je, hvala ti puno. Kako nam se ti zoveš? Ja sam Alma. Alma, odakle nam dolaziš? Iz Gornjeg Vakfa. I zašto si ti član ovog kulturno-umjetničkog društva? Ja sam član ovog kulturnog umjetničkog društva zato što želim da očuvamo tradiciju naše lijepe Bosne i ovom prilikom želim da se zahvalim Mevlidi zato što se ovdje rađaju najljepša prijateljstva gdje sam ja stekla prijateljcu, vjerujem, za čitav život. Ovo je baš lijepa poruka. Nadam se da Mevlida tamo ne plače. Ja ću prijateljica da zaplače. Ne želim da plače, želim da budeš sretna zato što sam... A to je prijateljica. Tako je, ovo je moja prijateljica koju sam ja upoznala na folkloru i ja se nadam i vjerujem da je to prijateljstvo za čitav život. Ja vjerujem da ona isto tako misli. Naravno da misli, kako da ne, čim se još druži sa mnom, znači naravno da misli da je tako. Na prvom treningu ja sam nekako privuče. Kliknula ona privuče, ona jednostavno privuče, mi znamo nju, ona me je privukla i ostale smo 2 godine prijateljice i mogu reći da nemam sestru, ali počinjem da dobivam jednu. Baš mi je drago. Da je, eto. Lijepa priča. Nisi nam rekla kako se ti zoveš? Ja se zovem Inela, dolazim iz Lukavca, tačnije selo Babice, ja mislim da smo mi tu negdje u blizini, komšinice. Moja kćerka isto tako igra folklor, već 4, sad će 5 godina. Ja sam prvenstveno htjela malo i sa njom da imamo neku tu poveznicu, ja i ona, da i ja se uključim i onda smo na Mevlidu malo pritisak vršile, inama. I stvarno nam je prelijepo. Prelijepo je za tu nedjelju, ta 2 sata, ja dođem kući odmorna. Ja dođem kući nasmijana. Nismo to napomenule. Da, jednostavno dođemo da se opustimo, da zaboravimo tu našu svakodnevnicu majke i supruge i zaposlene žene. I ta 2 sata bude, ne znam, ja vam ne mogu opisati. Ugodno skorisni. Da, baš. Da se jer sam ja tu. Baš tako. A stvarno nam je prelijepo. Eto. I za sve žene koji žele, Rosenheim, nedjeljom se okupljamo, slobodno se javite koje nas poznaju ili lično i ovako, uvijek su vrata otvorena. Za sve koje žele da nauče, da se druže, pa eto, nađemo neku prijateljicu za cijeli život. Tako je. Znači i privatno druženje, vi ste baš pravi prijateljice postali. Mi smo baš pravi prijateljice. Baš lijepo. Prije se nismo znale i eto sad smo se upoznali, hvala dragom Allahu što postoji. Samo to mogu reći. Ja mislim da će nas sve ovdje rasplakati. Nije rekao da će ovo reći, treba me pripremiti. Neka, za emocije nema potrebe da se priprema čovjek. Ja mislim da bi isto reagovala i da ti je rekla u tom trenutku. To je folklor. To je folklor. Nekako ono spajanje, povezanost, to radi folklor. Što možda se ovako ne bi nikad upoznale. Jer nismo u istoj branši, ne srećemo se jednostavno. Upoznala smo se ovdje i tu je to. Ali baš lijepa priča, hvala vam puno. Hvala i vam. I ovo izreš slobodno. Ne, ovo je jako lijep dio. Ko što priča. Ja sam jedna od najboljih ovdje. Naravno, ovo je jedna najbolja. A vidim da možete i da se šalite jedno s drugom, a da nema uvrede, da je šala sasvim prirodna. Pa mislim, ako se poznajemo već jedno vrijeme, onda to ima jedna granica do koje možemo doći. Ja mislim da je to kod svi u nas. I to je i cilj u suštini da imamo
da imamo zadovoljstvo da se šalimo isto. A kako nam se ti zoveš? Ja sam Senka. Senka, odakle dolaziš? Dolazim Izvini od što te Doboja. prekidam. Senka s Bosanskom sobom. Da. To je ta. Bosanska soba je soba mog muža. Aha. Ok, to je njegova soba. Izvini što sam se ovako ubacila, ali znam priču, pozadinu malo od prije, pa hoćeš nam samo malo spomenuti Bosansku sobu, ispričati nešto o tome ukratko, a gledaoci će, ako Bog da, kad i tu snimimo i završimo to, naravno, znat malo bliže. Pa, ovako nastala ideja za Bosanskom sobom. Moj muž je malo više vezan za to sve nego ja. I mi kad smo dobili šansu da gradimo svoju kuću i da tu sve dovedemo do nekog cilja za koji smo radili nas dvoje, on je imao tu želju da napravi tu bosansku sobu za koju uopšte nisam bila, jer sam rekla da je to nepotrebno, ali me on u suštini ubijedio svojim mišljenjem i obrazložio mi je to zašto to želi da ima i onda sam se pomirila s tim, naravno sam sad ponosna na to što mi imamo u kući. I u toj bosanskoj sobi u suštini mi provodimo samo posebne momente. Ako nam dođu prijatelji da sjedimo zajedno poput kafu ili ako je Bajram i tako, te neke posebne momente s porodicom, iftare i tako. Aha. A odakle nam iz Bosne i Hercegovine dolaziš? Doboj. U stvari selo pored Doboja, za Porječje, ali je opština Doboj. A udata sam u Živince. I šta je ono što tebe veže za ovaj folklor, za ove žene? Mene u suštini prvo, uvijek sam volila da igram. Mislim, i kad sam bila mlađa i volim našu muziku, volila sam uvijek muziku i tu. Ali sad baš s folklorom nisam imala dodira. Imam dvije djevojčice koje nisam mogla nagovoriti da idu na folklor. I onda kad je došlo do ideje da se osnuje za žene folklor, bila sam baš iznenađena i htjela sam da počnem, ali su me one baš prepale jer ih dosta ima iskustva u folkloru, onda sam se ja kontala, ja ne znam ni korak, ni jedan, a kako ću ja sad naučiti nešto. I za 2 godine, mislim da smo dovoljno naučila za 2 godine u našem starosnom dobu, to nije baš tako jednostavno povezati lijevo i desno. Ok, pričam za sebe, izvini. Kako je naša Nermina rekla pričam svoje ime, Nermina nam fali. Nermina danas nije tu. Ali na kraju krajeva ponosna sam za to što smo naučili za 2 godine. I vjerovatno si pobila sve ono što si mislila o sebi i pokazala sebi da volja u stvari puno može. Jest. I da se može opustiti, što je Mevlida isto rekla, da se samo trebamo opustiti pa će to ići samo od sebe. Hvala ti puno. Hvala. Mersiha. Da. Mene već znaš, jel? Znam. Čast mi je što te znam. Hvala, i meni je također i Mevlidu i čast mi je što sam upoznala ove divne žene večeras. Mersiha, odakle nam dolaziš iz Bosne i Hercegovine? Ja dolazim iz jednog prelijepog malog gradića Bosanski Novih. Udala sam se u blizinu, brala cvijeće u svojoj baži, što se kaže. To je Blagaj, kraj Bosanskog Novog, ali sam rodom iz Bosanskog Novog. Aha. I ti si, kako ja znam, Mevlidina desna ruka. Tako kažu, da. Jesam desna, svi su mi njena desna ruka, moram reći, ali ja sam tu malo intenzivnije, jer imam mogućnost svojim poslom uskladiti da imam više vremena nego ostale i zato sam ja tu češće. I šta za tebe znači ovaj folklor? Bilo bi malo da kažem sve, ali je to malo riječ koja bi se trebala malo opisati. Šta je sve? U biti, sve što je moje veže me za folklor. Od malih nogu, od početka, od predškolske, moram reći, tad sam prvi put čula za folklor. Stara Jugoslavija, ja mala, sićušna malena, moj otac, ja mu prvo dijete, volio me, nažalost izgubio život u ratu, jako mlad, preselio. I imao želju da ja idem na folklor. Imao želju da sviram harmoniku. Nisam taj talent nikad imala, ali ja sam ona što sam natjerala dijete. Tako sam, ja sam ta. Imam i sina, kojeg sam baš iz tih nekih svojih djetinskih želja nisam uspjela naučiti harmoniku, nisam imala tu priliku i onda sam natjerala sina da uči klavir. I? Uspješno do jednog momenta dok nije fudbal postao biti važniji. U biti, bila sam premala za folklor i rečeno je dođite vi kad ona malo jača. Došao rat, mama mene za Njemačku, prođe godine
i dođe Rosenheim i sad da malo to ubrzamo. Čula sam ja, tu ima jedna žena blizu mene i tako vodi folklor i ja natjeram prvo dijete. Ajde. I tako smo ostali i kad smo se zbližile i ispala ova ideja za Hanume, to je bio moj san. Ja sam njima svima rekla, danas se malo šalimo, pričali smo na početku šta nam je cilj. Rekao, moj cilj je onaj cilj koji sam imala sa 5-6 godina. Želim da obučem nošnju i želim da stanem na binu i želim da imam nastup i želim aplauz. To je moj cilj. I najbolje da bude. A mislim, to mi nije cilj, to već jesam. Kako je samo uvjerena. Zato radi to što radi. A Mersiha, šta za tebe predstavlja Bosna i Hercegovina? Bosna i Hercegovina mi je baš sve. To je sve moje. To je sve što sam ja. To je sve, ja živim ovdje, što sam natjerana da živim ovdje. Evo, baš ta riječ nekako mene vodi me kroz folklor. Ja tu sam zato što sam morala biti tu. Nikad zato što smo željeli, nikad zato što smo htjeli, ali moram reći da došla sam sa 10 godina i slagala bi da kažem da nisam zavoljela i ovu zemlju. Jesam, zavoljela, ona nam je puno dala i dan danas nam daje i djeci mojoj daje. I ja ovdje jako lijepo živim, hvala Bogu, ali sve je to ništa bez Bosne. Ja kažem, mi smo, niti pripadamo Bosni, niti pripadamo Njemačkoj ili zemlji u kojoj živimo, jer mi smo visimo nekako u međuprostoru nekom i u jednu ruku srce, je li tako, dole? Da. Srce, duša je uvijek dole i uvijek je, kad se treba ići dole, to je euforija. Kad se treba vratiti, to su uvijek oni zadnji dani, oni zadnji sati, uvijek su isti i uvijek su isti. Evo već 33-4 godine. I uvijek su suze, jel? Uvijek su suze, uvijek je kad dođemo na granicu, kad vidimo zastavu našu, ja znam naš narod koji dole živi, lako je vama to pričati. Ja razumijem i njih. Razumijem i njih da nije lako, u svakodnevnica nije lagano u Bosni i Hercegovini i možda bi neko rekao, pa kad je tako lijepo što ne ideš dole? Pa baš zbog toga što nije laka ta svakodnevnica i zato što nije baš taka idealna situacija, ni socijalna, ni zdravstvena, ni politička, nije nigdje danas, ali eto, mi smo nekako odrasli uz to da Bosna nije baš tako najsigurnija za svakodnevnicu. I zato smo ovdje, ali naša duša će uvijek biti dole. I uvijek ćemo jedva čekati da odemo dole. Ja bih rekla da mi Bosnu i Hercegovinu lijepo prezentujemo, gdje god u svijetu da smo. Ja mislim, na to sam ekstra ponosna, na našu djecu, na našu omladinu i ja mislim da nema riječi hvale za Mevlidu. Bar za ovaj Rosenheim ovdje. Svaka čast svima koji se s tim bave. Ja sam intenzivno 2 godine tu i svaka čast stvarno svima koji se godinama intenzivno s tim bave. Nije to jednostavno. Nije jednostavno. Mi u familiji nekad ne možemo da spojimo neke stvari, a pogotovo gdje dolazimo iz raznih krajeva, djeca dolaze sa raznih krajeva, različiti su karakteri, različiti su načini života, različito je sve, ali mi ovdje pokušavamo, a Mevlida najviše i ja sam uvijek kažem kad pomislim na Mevlidu, kad me neko pita što je te asocira kad poviš na Mevlidu, ja kažem molim samo dragog Allaha da imam njen sabor. To je stvarno tako. Treba to sve spakovati i da to sve lijepo. Ja sam jako ponosna, ja lično sad, bez ovog udruženja. Kada odemo negdje na nastupe, kad ih vidim na bini, kako su predivni. Jako sam ponosna što su jedni od manjine kudova koji plešu stvarno samo bošnjačke, islamske, muslimanske igre. I to je nešto jako lijepo. Jako lijepo. Ja možda nekad malo djeluje dosadno, jer većina nas je naučila na malo vrckanja, kako to Mevlida zna reći. Ne ja vrckati. Da, ali ja sam stvarno ponosna na to.
ponosna sam na to što mi jesmo i svaka čast našoj omladini ovdje, kojim nije lako. Oni se sa svačim nečim moraju boriti. I kad se sve to spomenula, još jedno pitanje, ja kako sam shvatila, vi ste udruženje koje nema nikakve finansijske koristi, u smislu Mevlida nema platu za ovo što radi. Ne, nikad, ne. Mevlida nikad nijedan cent, nažalost. Mevlida je volonterski ovdje, već 17 godina. Ovo financiraju sve roditelji. Znači sve što mi možemo, sve što imamo, što ste vidjeli od nošnji, od marame do papučice, to su do sad sve financirali uvijek roditelji. Mi nismo registrirani kao KUD, tu nam je cilj. Ako Bog da. Ako Bog da, tu nam je cilj. Nadam se ja da ćemo to uspjeti, zbog toga da bi se moglo malo, neke stvari se moglo olakšati i da bi se moglo priuštiti malo, imamo divnu omladnu i svaki dan ih je sve više i više. I za to sve trebaju nošnje, koje su jako skupe, i za to trebaju, mi živimo u jednom jako skupom dijelu u Njemačkoj, gdje je sve jako skupo, prođemo od prostorija koje ne možemo ni naći, a kamo da ih možemo baš tako platiti. Ja. A evo prilike da se zahvalimo i roditeljima što su tolika podrška svojoj djeci. Mislim, iako je to, hajmo reći, održavanje naše tradicije, kulture, ipak troškovi su koje treba snositi. Jeste. Naravno, mi imamo roditelje koji su tu od početka svih 17 godina i koji su uvijek aktivni, koji su kad treba tu. Imamo mlade, nove roditelje koji su euforični, koji žele, koji jedva čekaju da se nešto dešava. Ja koji nekad moramo malo smiriti, reći polako i Mevlida ima privatan život. Moramo malo sačekati, moramo malo vidjeti, ali stvarno, evo sad, u moje ime, da to sad, u ime nas sviju, pogotovo, evo, ja ću sad pričat kao desna ruka Mevlidina, ovim putem hvala svima koji su na bilo koji način ovih 17 godina održali ovo bošnjačko kulturno društvo u Rosenheimu i ja se nadam da je ovo samo početak. Od srca vam tu želim, Mersiha, i hvala ti puno. Hvala tebi što si danas ovdje i što nas pratiš i što nas gledaš i što jednostavno što možeš sutra, u biti ne, već si dio nas. Vidim ja malo slavo. Hvala puno. Ako Bog da. Ako Bog da. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. Ja ću se vratiti još jednom. Mevlida, šta kažeš ti, Mevlida, na ovo sve što su ove divne žene rekle? Pa poznajem ih sad već dugo vremena i ja sam očekivala takav govor od njih jer upozna se insan jednostavno s ljudima i sa ženama i sa djecom i imaš osjećaj da je tu nešto tvoje, da nekako i ta sad djeca, svi su oni kao da su moji, znači nekako koža mi se naježi, sva se naježim kad ih gledam na bini kao da su moji. A naravno i ti roditelji s kojima non stop imam kontakt, radimo svi zajedno i to je u biti ono što mene i drži da ja to dalje radim jer stvarno je teško u privatnom životu to sve poredati da odvojiš vrijeme za to sve i stvarno treba puno vremena. Nije to samo jedan trening za žene, trening za djecu, ma iza toga stoji puno toga. Ali eto, hvala Allahu kad ih vidiš na bini kažeš ovo je stvarno dobro što radimo. Imamo šta pokazati. Imate Boga mi. A šta bi rekla konkretno na ovo hvaljenje tebe, ove lijepe riječi od tebe? Pa hvala vam od srca, ne znam šta da vam kažem. Sretna sam što imate takvo mišljenje o meni. Eto. Mi smo sretni što ste imate. Ja sam sretna zbog vas što ste sve takve kakve jeste i hvala vam od srca što ste večeras bile dio ove emisije. A mi ćemo, ako Bog da, nastaviti naš intervju na jednom drugom mjestu. Spomenule smo u jednoj lijepoj bosanskoj sobi kod Senke. Eto, još jednom hvala na svemu. Hvala tebi.